Musafiri mgeni duniani, sioni kwangu hapa, ni huko juu mbinguni. Ninatamani nami kukaa siku zote pamoja naye Baba katika utukufu. Kwangu mbinguni kwangu, kwangu mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni wapita yote huko. Kwangu mbinguni kwangu, kwangu mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni wapita yote huko. Ndiyo tunasoma neno la Mungu katika kitabu ya Mhubiri sura yake ya 8 kwa mstari wake wa 10. Ninasoma katika jina la Yesu. Nikaona vile vile waovu wamezikwa, nao wamefika makaburini, tena na wale waliotenda haki na mema wakaondoka katika pahali pao patakatifu, wakasahauliwa katika mjini wao, na hili pia nikaliona ni la bure. Haleluya! Ndiyo mwenye anasema hapa ni Solomono. Mwenye kusema hapa ni Solomono mwenye hekima. Katika hekima ya Solomono, siku moja aliomba ruhusa, akasema ninataka na mimi niende kwanza nikaangalie kwa makaburi. Solomono alipofika kwa makaburi, Solomono alianza kwenda kuingia, anaanza kuangalia. Anakuta hapa banaandika raisi wa nchi fulani amefariki. Solomono anapita, anakuta hapa banaandika huyu mwenye anakufa hapa ni commerçant, alikuwa mkubwa sana, anafariki. Solomono anaenda, anafika, anaangalia, banamwambia huyu alikuwa mtu mkubwa sana katika giza, na yeye anakufa. Biblia inasema Solomono siku ile akasema, naona kitu cha ajabu. Nafika fasi ambao nakuta maraisi wamezikwa, nakuta watu wenye mamlaka wanazikwa, nakuta watajiri wanazikwa, nakuta masikini wanazikwa, nakuta waovu wamezikwa. Cha ajabu, Solomono anasema nakuta na watakatifu wamezikwa. Leo tuko kwa kaburi la mtumishi wa Mungu Papa Emile aliyetumikia Bwana. Biblia inasema kwa kitabu ya Waroma sura ya 8 mstari wa 1 ya kwamba ni wale wanaokufa katika Bwana. Biblia inasema hakuna hukumu kwao. Leo tuko kwa Papa Emile, kesho tutakuwa kwangu mimi mwenye kusema, sababu ni njia yetu sote. Solomono alikuta matajiri, akakuta watu waovu, akakuta na wenye haki wako wanafika kwa makaburi, wanaingizwa kwa makaburi. Na sababu ya hiyo tunataka kubariki ifasi. Baba, katika jina la Yesu, Mfalme, tunakanyaga miguu ifasi Bwana. Ninaamini ya kwamba mahali